Thir tu te chibai vek ule video tharnen karon kirle ta a amasa en shout out mangin bulin chan le phot te ang rol thar zai thiam mai ngai saka channel hi lo subscribe ve ula saka ngai saka ti khana in da a lo search sin ula in mumayang chuan comment le share mangte poina thei chuan ma te lo lak pui ve bok ula midang ta na mal som na ni ka ti to kha la a cover china azai thiam te mai nya chuan cover tura in du ang te po khalo va request ve top chin te u asanga a ona le zwal te mai nya Vitaly Sadiuki Ukraine la mini in kumsang kadzakwa sumriat pariat November ni sompalia pianga Bringstar niya alar lea mitam tak ngeiron ani boka alaka Gigi Hadid po alung oilaw fiaw to boka ni kha Vitaly hian milar te chu rin lo dewin abei thut zela achena kisa achen apom thuta achen ankia akwa betlat china tiang pel chuan mi a prank china ni Bringstar zinga chuan alarber polani a ma se milar tam tak lau thong taka asiam chu thushan ni se zalo taka sexual harassment ang zonga ache china wangin mi huadron a hlo meka ma se ani chuan engatan te vak angai chuang lawani ama hi media reporter ani china anatho hlui chu amang changkai hle a reporter chin ti taka milar ho chinchang a she hle a ankal na tur tele event shanga lu zungzung theidan tur te a she thei boka Vitaly hian milar tam tak alo prank to a lau thong tak le thin rim tak shil hai takin asiam photo china a milar prank to zinga chuan Gigi Hadid te Brad Pitt te Kim Kardashian te Leonardo DiCaprio le Will Smith te po antel to ni tuna mi alo prank to lo soita ila kumsang ni som pani me ni som pariat khan Vitaly chuan Will Smith chu akis thut maya abyanga tak anam de ulak mai ni Men in Black 3 Premier Laikania Moscow Will Smith chu oma chu event a chuan Vitaly chu telve in Will chu reporter angin abe masa a interview turamang takin avatnaya chuta abianga tak mai chuan anam de uhlaka Will thinrim chuan abeng zui ngal puk bokani pakhatin abianga akisa pakhatin abianga beng tinani chu kumsang ni som pathum February ni som Vitaly chuan milar dang atibuai le a Grammy Award semna ticket emo credential tel mi alavin aludru a chuta Adele chuan Best Solo Performance Award adon line Vitaly chu stage a chhoveringa maika chuan eng emo asoi ve topa Adele le midang te chu atishil hai hle ni lomandong tu ber Adele po chu lungoi mel apulem lova chuta Vitaly chu phalna tel lova hol chunga alu ve wangin le stage a chhoveringot awangin shem ani a athil ti chuan program ati khailak zui vek boka tin chu mai ni lovin perform tura in bua se hau zong hun ati boy sak veka achan chu timing set khapa show hwai hot ani boxia chu wangin Vitaly chu tharuk chung award show renga kal theilo tura suspend ani kumsang ni som pathum February ni somni pali khan Vitaly chuan 58 Academy Award chu sarwa kalua midang prank le atuma mase security guard ti chuan lodang man shamin an lu tir talawani mase kumsang ni som pali January ni som pariat khan midang atiboy le thawa 20th Screen Actors Guild Award semna Vitaly chuan Bradley Cooper hol chunga alu tur chu dangin akwa betlat to boka afenru kol tak anga langin Bradley chu adang thlat mai ni USA Today soidan chuan Bradley chuan nui lui sham sungin Vitaly chu omson tir atum lui ve ngare anti ni chu kumsani sompali February ni ruka Vitaly chuan Leonardo DiCaprio ati boy vele thunga Santa Barbara International Film Festival a Vitaly chuan Leonardo chu dangbet tlatin kalaphal lava Bradley Cooper ti boyang chia khan akwa pet fe tlatani mase security guard ho chuan an pot sonani ti chuan kumsani sompali February ni riata New York Fashion Week a buaina asiam le boka phalna lalawin aluta tin ami show hlutak mai chu apati boy sak boka man ani zui bokani ma se asim pha chuang lo a hnu loka komsang ni sompali me ni rut som paruka Cannes Film Festival a Vitaly chu America Ferrera gown hak noya wa lu atuma America chu a korfwal hak chu apuk ema wangin achunga thil thleng chu a shilok lova akor fwal hak chunga chuan mi aron walwa tumti po chu a feel thailok lova ma se mi in an lo man lo maya America Ferrera noya kor wal noya chon awak lu thei chia lawani tin heba ka hian kumsani sompali me ni somni pariata Maleficent premiere na a Brad Pitt atibuai le boka Brad Pitt chuan autograph a sign line Vitaly chuan avapana kwa betlat atuma mase Brad Pitt chu alawin dang ve mana mase Vitaly chuan Brad Pitt termit vua lai chu ati ke saksha mani ome
chu thil thleng wang chuan tuma chu anin liam lova ma se LA lam police ho chuan Vitali chu an man ngalani kumsang ni som pali September ni som ni panga a kimke atibuai ve thunga kimke chu pasal kai ne le anu tenen kara changan chuak chia chu Vitali chuan wa bo thluk ta patuma apan nai mana ake apu aman be sak mana mase kimke chu atluk tak tak main a bodyguard te chuan Vitali chu anlo pot son man watani kai ne po achin rim viau le ngal tin he ba ka hian kumsang ni som pali September ni som thuma Valentino Paris Fashion Week a boina siam le in zai thiam chelo mmai Sierra chu akwa thuta ain post pui boka Sierra chu a shit hai hlele ngala tin hemi chum hian Vitali hi ain che sexy viau le ngala ki kor a halawa underpen ki kor temong zep nen Sierra chu wa pan haya wa ko aringota ain post pui ni hetianga me che chunga za na neimia lawa a khosa chin hi fence hin urtu berani a fen ani emo ni lovemo mi du lo chung kwa lui tlat kis tum tat ang te an private part lai bi tum sak kher ang ji te he Vitali yan a shat hle ni mi chata na la umle zwal don ti na ni chu kumsani som panga October ni saria Vitali hian Paris a Miranda Kerr chu wapan hnain abianga alo namle man ken to boka ase rang thei khop mai tin kumsani som paruk September ni som ni pakhata Milana Vitali chuan Gigi Hadid kongkal lai chu nunglama changin apum kang thuta Gigi chuan alo swalek na saman le a an khumzui nge bokani anwa bela Hadid soidan chuan ka u khana that man che pani tin a u thin rim zia se chwa sakani tin he ba ka hian kumsang ni som paruk September ni som ni period khan kimke bok abitum le a kimke dora alu tur chu amonga wa fo sak atuma ma se ati tum ati tak tak ma in a bodyguard te chuan an lo veng him man le lo bokani kimke bodyguard te hi an cherang khop mai kumsang ni som pasari main som pathum khan jamala stage a perform lai chu atibai to oboka stage a chuan Vitali chu lon chho ve in akikor hak lai chu a phel ringot to boka tin hei ba ka hian kumsang ni som pakwa October ni khat khan Justin Timberlake atibuaya Paris Fashion Week chim tura kal Justin Timberlake chu alo ko apet tlata akal tur chu aphal tlat lava Bradley Cooper le Leonardo te atibuayang chia khan alo tibuai vele ni mase gar chho chuan an potson vat ani ome Vitali Sidiuk chet chindan hi mi in hoviaw ma se ngai sang tu le ati anga tive chak tu anga hlea ma se USA na chuan Vitali chet chindan hian lom a hlo lo fal le a American mi ho chuan an ngei hle ni he pa hi Vitali chuan stalker ani lava mi a le rilulama chian lo na nei ani lo thu a soi fo china athil di te chu prankster ani na anga tive mai chau ania tin an fen ani boka chu wangin khatiang khan acheve tamai ani tin police station vela chona in soifia fo chin ani ome engei ngai dan le Vitali che dan hi a om lawin ti nge prankster ania a om ve thawalom in tizo comment section lama engai dan than hin lo tar lan vedonia thlir tu te zunga lom thu ka soye